March ni somni pathum sang ni somni panga chawni ania bazar thlir tu te chibai ule US Special Envoy Steve Witkoff chuan US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin te inkara inthian thatna ril tak om chungchanga puang chuaka President in thanpuya na campaign laya Trump ka ani tum khan Putin hian Trump hi tong try sak ni in na soi Fox News host takar kalsona komna he tu hi Witkoff chuan a soya nikum ni puilaya Donald Trump ka ani khan Russia President Putin hian an khobia kina kalin Trump hi tong try sakani atia Putin le Trump hi thian thani in Putin hi thian thata na tong try ani atia hemi chungchang hi Putin ane na tum ni nana nin biak khana riat thule President Trump po ril to thu Witkoff chuan a soya he thu hian tamaril ru po khoi hle ni in na soibok President in than campaign laya kumsom ni mi Thomas Matthew Crookston Butler Pennsylvania aka tum khan Russia chuan Trump ka ni chuan dem thule politics a mel mate beina ni thu an soi ani kha Putin hian Russia lemziak thiamin Trump lemazia chu US President ne na hian thon boka he hian Trump le Putin te inkar that zialan tir chiang hle ani US President dangten an ti ngai manglo ti in Trump hian atum ni nana US President ani le hnuwa po Putin betur hian Moscow a palaya tira chu mai chu ni lovin phone mangin anin biati te po khovel hriat ani a Trump le Putin inkara hian hroi tu dangte inkara om velo inzom na engemotak chu a omani mai thei hetila hian US President Trump chuan zirtop ni khan President Joe Biden le Vice President Kamala Harris te baka White House le National Security Official engemaw zatin US Sarkar Intelligence Report an hmu ve theina tur thupek chu ati top thu apuang Traman US thuru kan riat ve theina tur ati top sakzinga hian Biden le Harris baka hian a Trump masa president candidate an heta Hillary Clinton te Secretary of State Anthony Blinken tele National Security Advisor Jacob Sullivan te pon tela US Sarkar lai puya department ho tu ten hena riat tirna ti chuwa Trump chuan Executive Department le agency ho tu te chu heng mi ten security clearance an nei te ka ti topani ti ka riat tira ti ina ziaka heng mi ten hena hian US Sarkar mun poimo bik te veng tu tel lawa an tlo khap sakan ni ti po Executive Department le agency ho tu zong riat tirin ni atibok US kalphunga chuan US President te hi President ani tolo hnuwa po an mani nan du phot chuan nitin US Intelligence Report riat tir turan ni a he kalphung hi tun ma chuan ti danglam ani ngai lova Joe Biden a President khan Donald Trump anun phung chu riat thiam harsa ti chuan lam siamin kumsang ni somni pakhat khan he tianga US thuru riat tir phalna security clearance an ti mai hi Trumata na ti topa President ani le hnuwa Trump hian Biden ati danang chein Biden le athurwal puite laka ati vetani February thla khan Trump hian Truth Social a hemi chungchang hi posin Biden hian kumsang ni somni pakhat khan intelligence community tenhena kei US President somli panga na hi President hlui kani anga ka chanvo National Security thule la riat phalsak kani na chu ti topin enton tur min hnut chiani atia President somli pasari na nile mek Trump chuan Biden na puna anga Biden han pu chiat ve chu harsat lo hlea Biden hi wanglai point thil poimo bi ka chon rin tla kani lo ti sain dahar report a chon Biden na riat na hi thalo hle ti ania awanglai point thu poimo bi ka chon a thule la rin tla kani lova kanram himna wong him turin Biden chu ka pet chuak ta ni atiani a president lion sataka chuya thu boy or tira President in candidate thei tolo na tura thei top chu atu Joe Biden alaka Trump chuan mongchang in phuba ala chhozel ani bere Lebanon ram chimlama tangin Israel chu rocket manga be ani wangin Israel chuan nimin khan Lebanona Hezbollah te mun chu thlona le lai pui mangina beya Lebanon National News Agency chuan Israel beina wang hian mi pani in nun nan chana mi pariatin hliaman tuar bok ni in an soya heti la hian Lebanon Prime Minister Nawaf Salam chuan Israel in Hezbollah te beile ta ka wang hian an ram chu in dona lut leang ti a hlo om thu a soi Israel chuan Lebanon ramatanga an rama rocket ron thlok chu Lebanon nena anin rina tanga ke em rukvel a hla
Lebanon rama Hezbollah te rocket dana mun atanga ron chuak ngai nia hria in Hezbollah te ral thuam dana mun chu ti chiat tuma an bei thu an soya heti lai hian Israel in rocket manga beyan puna chu Hezbollah te chuan an phana sa hle ani Hezbollah te chuan thu chua siamin nikum November thlai Israel ne nin ka ha in remnan nei chu an lavong dung zel ti soin Israel chuan Hezbollah beina rem chang zong in chuan laman siamani ati heti lai hian Israel chuan Lebanon a Hezbollah te an beina chu an la du tok lo ti soin an bei chun zom zel don thu an puang ani Israel e Hezbollah te hian nikum in ka ha yan puan hnuah buainan nei zui lova he in ka ha in remna hian Israel hian kumin January thla khan Lebanon atangina sipai te la chuak turani a Israel chuan hei hi February ni som pariata potseya chupo chu zom lovin tuna hian Lebanon ram chunga Israel sipai te hi mun nga la ya anom mek ni in Al Jazeera chuan an tarlang nimina Israel in Lebanon a bomle ta ka wang hian Lebanon ram Prime Minister Salam chuan Lebanon chuan an ram veng him turin an sipai te anin ralrin tir ti asoya Lebanon President Joseph Aoun point an ram him na ti chiat tuma beina om mek chu adem thu soin boinan du lo thu asoi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nimin khan thu chu siamin an sipai te chuan Israel ram lam hoya rocket ka chuan changle ti soin Defense Minister Israel Katz chuan Lebanon a firfiak te mun engemozat bei turin an sipai te thua pe ti asoya Hezbollah te chuan Lebanon ram chunga tanga Israel an beya wangin Lebanon sarkar chuan mo aphur ni in na soibok Israel Defense Minister Katz chuan Lebanon atang hian Israel ram lam hoin rocket pathum maron thlok ni in asoya Lebanon atanga Galilee bial mi puite kan ni hi kan du lova an ram chunga tanga bei kan ni wangin Lebanon sarkar in mo aphura kan sipai te chu he beina changle tur hian thu ka pe ni ati nimin khan Israel rama jing lamdar sari le chan ve India rama chomhadar som pakhat khan Lebanon nenan in rina bula om Israel khwa metula a chon rocket wang hian siren ria Israel sipai te chon rocket pathumin an ramaron thlo thlen thu soin an lo ka thak vek thu an soya hetianga rocket manga ben ni wang hian Israel chon an in do thlona te tir chok ngalin Lebanon a Hezbollah te mun poimo an boma Israel sipai te chon Lebanon a Hamas tlanga tan hunan siam ngala Lebanon chimlam Nabatia district a khiam chu Israel sipai ten teng mangin voi thum man kap ngal boka khiam ba ka hian Israel ne nan in rinalaya om Lebanon khwa hula markaba le kafar kila te chu silai manga kan ni thu Lebanon News Agency chuan an soi London Heathrow Airport chu darkar sompariat chung kharani hnuah nimin khan honani leta nimina puan tongin Heathrow thlona tumhmun bula electric substation he airport a current pek na chu kanga Europe thlona tumhmun lunber le khowela thlona tumhmun lunber dot tu hi kharani a kharani chung hian khwalzin noi ni velin har satnan tok manani he power substation kang hi Heathrow Airport atanga mel ni vela hla omani chungin thlona lut le chuaka ti buai ba ka airport current lakna ni wangin airport a current an nei lawa London Fire Brigade ten an threla an chui chian na chuan kang mei chuak hi miswal thil ti ni in an threlo Heathrow Airport kharani chung hian thlona sangkha jathum somnga vel zet an tangkhang mana zirtop zan lai thleng kharani tur thu pona ni na a kang mei an threl mi ma wangin zirtop zandar kori ma deuh khan British Airways thlona riat khopui pan tur chu thlo chhuatirani a nimin jinga tangkhan dan pa nga angin thlona tumhmun hi hon ani le ta ni US Vansanglon mi Sunita Williams le Buzz Wilmore te chu International Space Station a thakwa zet anom hnuah leilama an ron kir le to a anom hun tu ruam han lok aya ni jani somsari pariat zeta anom reita ka wangin an hlopek bel an ni don MT chu zona ani meka reporter ten heng astronaut te hi hlopek bel an ni don MT zona chu US President Donald Trump chuan tuman hemi chungchang hi ka beng khriata an la soilawa kapek turani chuan kamimal poisa ka pe mayang ati NASA astronaut te hi US sarkar lai pui hnuai thokan ni a sarkar na thok dang ang boka hlo la ni in an na tho hun pa ngai IRA nan tho point hlo pek bel an ni ngai lawa wansanga an jin po sarkar na thok jin anga ngayan ni wangin a ran pa in hlo an nei bel lem lawa US sarkar lai pui tangan hlo ba ka space anom chung hian ni khata dollar nga India poisa in cheng zali somthum vel NASA chon an pek bela
ni zani somriat paruk chung zet anoma wangin dollar sang khat zali somthum cheng noi khat sing ni sang ni zakwa somriat an hlo bel dona space anom chung hian US sarkar atangin dollar noi khat sing ni sang thum vel an hlo don boka hei hi India poisa in cheng makta duai som vel ani US President hian Sunita Williams le Butch Wilmore ten an hlo pa ngai ba ka ni khata dollar nga chaw an hlo bel ti hi alo hrelawa an fil fian nuwa tram chuan chu chau chumo an har sat na to ngai toin awa tam lo ve ti in makti mel takin na zot le tani country dangin ni kumjun ninga khan Williams le Wilmore te hian ISS an thlenga tunkar ni lai ni khan le ya an ron kir le chia nun phung pa ngai anung turin an taksa en kolangai na sa hlea an ru le ti hrolte chaklo man viawa wangin thlenga mozat chung chu abi ka en kol na pek phot an ngai dona engtika nge nun phung pa ngai nan nunang ti soi chian thei ala ni lawani nimin khan Russia chuan zirtop zana tanga nimin jing in kar chung khan Ukraine drone somsari palizet an kap thani in an soya Ukraine in drone mangan beina wang hian ram ria om Russia civil mi parukin hliaman tuar ti an soi President Trump le Putin te phone mangan in biak nuwa Russia le Ukraine te hi boro ka in dondalama an tha tho tharemoti mai turania drone le missile mangin anin beiton mek zela Russia ram Defense Ministry chuan Voronezh Belgorod Rostov Volgograd le Astrakhana te Ukraine drone hian kap thlati an soya Rostov wa hian Ukraine drone beina wangin civil mi te chen na in engmoza da chia mi panin hliaman tuara Gorlovka hian drone in kangthel pol motor fu wangin mi palin hliaman tuar ni in an soibok nimin khan World Heavyweight Boxing Champion Louis George Foreman athi thu puan ani a kumsomruk pasari mi ni in Foreman hi boxer ani baka pastor le sumdong lian ani bok nimin jing khan Foreman achung te chon Instagram an pa chu zirtop zan khana boral ti an puang ani Foreman hi sangha zakwa somli pakwa Marshall Texas a piangin Houston an pema an retheya wangin junior high school ka line school la chola apaliana achak boka lekha zirain kholai in sole ruk lama thiam jok thuaya kumsom parukani chona chakna le thazat na chu boxing lama mangtangkai turin job corps sa ain ziak luta hei hi US President Lyndon B Johnson an US khotlang nun siam thatna ta na malakna Great Society Reform malakna pakhat ani kumsom pakwani chon sangkha zakwa somruk pariat Mexico City Olympica US tan heavyweight boxing medal alata a hemin hu hian professional huanga lutin sangkha zakwa somsari pathum khan world champion lai Joe Frazier neina tum khatnan world heavyweight champion ania mase kumle loka Muhammad Ali laka champion belt chu a hlole ngala Ali ne lo nuwa chakle hlei theilo wangin sangkha zakwa somsari pasari khan boxing chol sanin Church of the Lord Jesus Christ a ordained minister ni in pastor na athok zuyani hemin hu kumsoma hian boxing ron lu chil lein Texas Youth Center din ta na poisa tuak nan boxing ring chunga ain lan le a mi somni pali a ne zon le nuwa sangkha zakwa somkwa pakhat khan Evander Holyfield an he lawa anhu kumthuma sangkha zakwa somkwa pali khan kumsomli pangami ni in tuma ne theilo kumsomni paruk mi Michael Moorer chu knockout in Kovele heavyweight champion upaberaron ni le ani kumsang ni le som paruga Muhammad Ali thi khan Foreman hian aliana ne lai ring chunga chaklai thalak chu a computer screen saver a man thu soin shingnuna hian ne na chan reng theilo ti keima le keima in rilnan ka mangani ati Foreman hian fapa panga le fanu panga ne ya mi fan lak fanu pahni anei bok bazari lo thli rawangin kan lo me